Kajing puli na kam jongki apostol. Kalenong bakat pra kadukhat ka baar pulai du baar pupra. Inda ulasa katuk anepor ha Antioch. U Paulus ulalay no bat ulaya terteri katahan Galatia bat Phrygia. Udapan skami kisenran baro. Di weuju bakerteng u Apollos uba na Alexandria ulawan poish sya Ephesus ulalong unong keren uba pana bat uba nang bahai kijing tho lahi kaya u hakalenti jong utrai bat bau shirham hakamensim ula keren bat ulahi kai tek patek eki kibadai syabhang u Jisu walada ula tip tang ya kabaptisma jong Yohanes ula sedang man keren shlur ha kasinekok Hynriew haba ka Priscilla bat u Aquila kilius ngau yu kila yalam no ya u bat kila batai ha u kambanya ya kalenti u blai bat haba ula kwa ban letsha akaya kirunget kila penslur yu bat kila tho shigisnran ban pedang sobha yu haba ula poi ula yarap shibun iki ya kitu kibada gajingai kila ngeng nabada kaba shirhem mula penduk niai kiju kamat kipai ba. Da kaba pensabot na kijing tho bauta ukres udai Jisu. Kaktian jong utrai. Kasam kaba sau punya ublay ulong sim jong kapartai baro. Kubenriu baro tathap laki kiti terisa ublay da kijing perta kijing kemen na bau trai bahalor tam ulong uba iping. Usiem bakraw ha kapartai baro. Ublay ulong siem jong kapartai baro. Ublay ulong siem jong kapartai baro. Terwaya ro katla katyai. Ublay usan syari gijai benriu. Ublay usyong ha kaket bakud jong u. Ublay ulong siem jong kapartai baro. Kinong sansyar jong kipai benriu kia lumlang. Bat upai jong ublay u Abraham. Kisiem jong kapartai gidai kijong ublay. Yau bala kentiu nam si kadai. Ublay ulong sim jong kapartai baro. Kajing puli na gospel bakuit kat kumu Yohanes kalenong kabakat Hynriew kadukhat ar pulai adu ar pupra. Jisu laong halagi sunran shisha ngaong hapi lada pi pani ay naukpa un sa ay kata hapi haga kerteng jonga hadu menta pimpat champani ay haga kerteng jonga topan bat pin siyo pedyang kenang baka jingkemen jong pi kan dublong kabapura alai tu api yakineki eki dak ki parshi kapor kan sapoi haba nganam keren syu hapi dak ki parshi Hynriew ngan tu syai kadar hapi syapang ukpa ha kata kasni pin pan ha kerteng jonga bat ngam ong hapi bangan sapan ukpa na kabenta jong pi naba ukpa hi ui api namarba pila iya jenga bat pi langit bangalawan naukpa ngalawan naukpa bat ngalawan sya kapartai mencapat nga ino ay kapartai bandai pai sya ukpa. The gospel jong utrai.